Poštovanje i dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Nastavljamo sa interesantnim drvećem naših krajeva, sa drvećem koje je vrlo rasprostranjeno, a o kojima se malo priča. U ovom videu čućete nešto o drvetu Cornus sanguinea. Na Balkanu je ova biljka poznata još i pod nazivom svib, svibovina, vučiji dren, pasiji trnak i tako dalje. Pripada porodici Cornaceae, rod Cornus, podrod sviba. Ovo je listopadno drvo grm koje naraste do 6 metara visine. Korenov sistem je površinski i dobro razvijen, grane su tanke i duguljaste, mlade grane su prileglo dlakave i preko zime izraženo crvene boje, na senovitoj strani zelene, a kasnije je kora smeđa i gusto uzduž i popreko ispucana. Pupoljci su priljubljeni uz grančicu, imaju 2 do 4 ljuske, koje su zelenkasto-žute i fino dlakave. Vršni pupovi su izduženi i bez ljusaka. Listovi su naizmenični, veliki 4 do 8 cm, a široki 2 do 4 cm. Ovalnog oblika, celovitog, ali valovite ivice. Na naličiju su svetli i malo dlakavi. U jesen poprime tamno crvenu boju. Imaju žljebastu peteljku. Cvetovi su dvopolni, mali, tek 5 do 10 mm veliki, skupljeni po 20 do 50. U guste grozdaste cvatove, promera 5 do 8 cm, na štapci dugoj do 4 cm, na vrhovima grana. Sastavljeni su od 4 bele latice, dužine oko 5 mm, sa donje strane malo prileglo dlakave. Čašica ima 4 kožasta zupca, prašnika je takođe 4. Obično cveta u maju mesecu, ali može da procveta još i kraj marta, a cvetanje se može produžiti i u julu i avgustu mesecu. Cvetove oprašuju insekti. Plod je glatka, okruglasta, crna bobica, sa beličastim tačkicama, promera 5 do 8 mm, sadrži jednu okruglastu košticu. Plod dozreva početkom jeseni. Prirodno raste na većem području Evrope i u zapadnoj Aziji. Raste na toplim sunčanim ili polusenovitim staništima, na svežem, bogatom, rastresitom, kiselom, do krečnjačko, peskovitom, glinenastom i kamenitom tlu. Na ovu biljku nailazimo na ivicama šuma i u sastavima je brojnih šikara i živica. Raste od nizija pa sve do 1300 metara nadmorske visine. Uzgaja se i kao ukrasna biljka ili za učvršćivanje tla. Razmnožava se semenom, reznicama i korenovim izdancima. Sporog je rasta i jake je izdaničke snage iz korena. Naziv roda Cornus potiče od latinske reči cornu, što znači rog. Naziv roda Cornus potiče od latinske reči cornu, što znači rog, i dato je zbog čvrstoće i izgleda drveta na rog vola. Ime vrste sanguinea, što znači boje krvi, dato je zbog listova koji zadobijaju crvenu boju krajem jeseni, a takođe i mladi izboji grana zimi dolaze do izražaja zbog svoje crvenkaste boje. Plodovi su bogati taninima te su gorkog ukusa, ali ih i tako nije preporučeno konzumirati jer mogu izazvati mučninu i probavne tegobe. Drvo je tvrdo i korisno je za izradu alata ili štapova za hodanje. Cornus sanguinea, vučiji dren, pasiji trn. Do sledećeg videa, pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.